Kastalatibyag! Hit ita! Adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Uray kasanot kinaadu ti kwarta. No nasadot ka, agrigat ka. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyag! Nagmayat ti makikarera iti kutsyan niya. Oh, apay asan kang agtagtagari dita? Pag nervyusak pa ilang aging gaita Manolo. Nagparatak ti panagpataray mo. Karera nga rod, si Kamat. Ay, yakto kaya atin di sumurot king ka. Ha? Agbuya kan tulang nga rodan. Kunak no may dungpar da ito'y kutsi mitay. Problema aya dayta. Dumaidong par, gumatangak manan na iti baro. Sa balya talaga ti anak tibak na. Ayan ni Manulaw. Ay, saan pa'y asimbang pod, sir? Kaya't ko kasarita, ti kakaisuna ng anak ko. Mabit lang, sir, Tawagak man ng cellphone na. Nangagmumat, sir. Cannot be reached. Ay, saan ka no makontak ti number na? Diyak makaangas. Ay, sir! Ay, saan kayo kanipay amat matay? Ay, sir! Sir! Nay, nagsangit ka nga, ya. Imbagak nga ron, sir. Saan ka ba'y amat matay? Taan niya. Di mo pa yun dyan sweldong itabulan, sir. Diyak paintad aya. Ay, isungarod asap sa bulak ni Manulaw. Taday tatibilin ko kankwana. Taitid na ti sweldom. Patsamat nga itad ni Manolo jay sweldok, sir. Igatang na lang nga iti arak. Kan paghapi-hapi da ka dagiti babarkada na. Ay! Ay, sir. Ay, saan ka kadipay amat matay? Ay, sir. Ipospon mo pala. Oy, Nana Linda. Si Kamat gayam. Napuno mo't day tabasket yung. Anya dagita pinalingki yung ay. Ay, Kate. Dagito'y impagatang ni sir. Akayat nakano akanan. Ha? Si bibiyag pa'y jay among yu alakay, Nana? Hindi, kawamat. Agpagatang nga ron. Aya iti makan akarnay no natayan. Ay! Tiagwarwaras ngamin at chismis kat natayan. Ay, sapay kumaata saan pa'y amatay. Tanasingput day jay nga among ko. Naparabor kan man nakaawat. Kat jay anak na ngay ani Manolo. Ha? Ay, day jay maut nga anak na. Ay, adda amin kan kwa na abisyaw. Kat kasanungay jay negosyo ni sir. Ay ka, ipatawid na kan ni Manulaw. Ang itikas jay, akinagastador jay anak na. Jack amaw, no anya ti mapasamak iti negosyo da. Ala, sige, balasan ka. Agawid akon tagluto akpay iti kanan ni sir. Ay na, nasaya at simbangpet kan, Sir Manolo. Tapay. Nabantok ka gayam. Ni Dani ngay, nabiyag ka di pa ay? Kalkalpas na anang rabi barok. Ang paingay, akas tati sa ludsod mo, sir. Kas lakayat mo matan amatay ni sir. Ay, kwa. Damdamagag lang, mat. Ang yagat ni Nana Lindan aya. Hala, nakmaturugan. Mabit lang, Sir Manulaw. Idi pa'y lakalman, abirbiro kan nakati amam.
Ayan mo ka no. Jakmet mo, tinapanam. Iso ako nakajak amaw. Apay ka no? Nabiyag pa'y madgayam. Na, ay, adda ka no kayat na nga ibagakan ka. Ay, bilinan nak siguro. May papan ka dagiti ipatawid na kanyak a negosyo mi. Anya ti panagkunam na nalinda. Ay, Daddy! Ay, saan mo apigsaan ti agpokaw, Sir Manulaw? Ang mga numadisturbo ti amami ti panaturog na. Matayak sa talaga. Ay na, sir. Saan ko makasta ti bagam? Mariknak itan. Puno da ito yan. Ay, sir. Di mo pa'y mat nakasarita ni Manolo. Apay, saan pa'y nagawid? Idi nagawid. Nakaturog kayo amin, sir. Ita, rimwar manan. Kadwa na dagiti babarkada na. Ay, awagaman. Darasam tabilinag. Wen, sir. Ay, ayat tinamber na. Dahito gayam. Mabit lang, sir. Aday ta. Nagringan, sir. Hello? Ay, Sir Manolo. Ninanam Alinda daytoy. Apay ayan, Nana Linda. Madama kami nga agin inom. Saan ka man namang disturbo? Ni sir, kaya't nakaakasarita. Agawid ka kumaadagos. Apay ni Daddy. Kwa ngamin, sir. Ay, ipanansan. Sapsapulan na ka. Iso nga agawid kan. Anya? Kasaritag man. Ay, apay. Saan ka kading agawid? Kasaritag kunak. Itad mo kan kuha natin cellphone. Sir, kasarita nakakanaw. Hello, Daddy? Saan kaunay? Amangag. Anya tibag bagam? Diyay bilin ko kan ka. Anya bilin data? Diyay negosyo. Imatuna manasayat. Tapno sana mabangkrap. Amok data. Ay, sir, ipalagip mo mat ajay sweldok itaabulan. Ay, Manolo. Diyay pa'y kanusweldo ni Linda. Itad mong ton. Nayunam ton. Ay, adagay ang bonus ko. Wanan. Arami dagdag itabilin mo. Agbalbaliw ka na. Ay, sir! Sir! Ay, natay ka ka din! Ay, Sir Matiyaw! Ay, nay! Sumungbat ka mata, wano agtangod ka. Tapno amok no si bibiyag ka pa, wano natay kan. Ay, na, Sir Matiyaw! Jay sweldo! Nana Linda, adda ka di madlaw yu itilangan ni sir, anak ka masayag. Kasla nakaisaman. Ay, tila'y bagbagambot si kakbalasang ko. Ay, nakaisam ayamay. Wala na, mingmingan nyo ngamin at irupa na. O, nakaisam. Kaya't naasawan, naragsak anatay. Ay, ang apay ko maanaragsak. Awan tupay jay anak na. Taumay ko ma. Aging gaita. Awan pay laeng. Ayun,
Ayan ngay ni Manolo. Awan met ngagpayso dito'y lamay. Ay, adda iti ayan dagiti babarkada na balasang kaw. Napandansa kano ijay burakay. Anya! Ay sus! Kasla saan met anamatayan? Ay, wen nga rod balasang kaw. Awan bibiyang na iti amana. Pasyar nga uray na tayon ti amana. Ay, awan konsensya na. Un nga agpaysoan niya nana. Sa bagay, adu ngamin ti kwartana. Ay, wen ket itataawanan ti amana. Ay, maalanan tinabayagan at artarigagayan na atawid na ang negosyo da. Kayat yu asawan, ison ti mangimaton iti negosyo da? Ay, katwen balasang ko. Ay, sayang mag-anegosyo. Ala, apayak kila at anagsangit kayo, nana. Ay, kwa balasang ko. Jay swildok. Ay, sanda pa'y nga inted. 2 na bulan balasang ko. Anya! Nana Linda, agawitan. Naitabunan ni Daddy. Dudwa talangan dito sa sementeryo. Sir. Agsangit ka matan. Sika nga anak na, Sir Manolo. Saan man la anagsangit. Pulos asaan ka man la anagwa iti ipapatay iti amama. Uray man pa'y agro nga abak. Mabiyag nga ron ni Daddy. Ay, saan kan samit analadingit anatay ni Dadem? Nalabingit ang mata. Sika lang ay Ita, agap-apura ka manan nga agawidan ni Jay mansyon niya. Agur-uray ijay dagiti babarkadak. Ha? Pumanaw kayo manan? Aghapi-hapi lang mata. Sir, kanayon ti happy yaw. Ay, kasanungay matnay sweldaw. Kunak no intad ni Daddy sakbay anatay. Kat no imbilin na ka, asika timang taud. Agday ay bilin na kanyak. Ay na, Sir Manulaw. Itadyomat na. Ay, kasyak mate. Isula, ti may sasang-sangi, takday ta asweldok. Adi you intend. Mas nawaya ka itan, maramid amin na kayat mo. Tanatayan ni Daddy, Manolo. Katuna. Makapasya-pasyar kan. Makapagchiksa ko na, kunampay. Nya, nagkatulang nga ro din ti chicks mo. Ado ayamat. Sang-sanga pulo lang. Ay, agasim man, nagadon. Siyak ti kamkamatan dagiti babae. Anya nga iti maramidak. Guwapo ak gayam. Gwapo ka lang nga ro din. Ado pa iti kwartam. Adda pa'y negosyo. Isuwa nga kamatin na ka dagiti babae, puro nagpipintas. Oh, anya. Kaya't mo ti sumurot ka dagiti amin apapanak. Anya nga taramidag. Uray ag-drive ka laeng? Ay, mabalin mo da. I-drive ka, oray sa dinaw, ti papana. Nana, apay ngay, anya di madamdamag ko ang mabang-bankrupt mo't kanon di tinawid ni Manolo ang negosyo kin ni Daddy na. Ay, pudno day ta madamdamag mo, balasang ko. Saan mo't ngamin ang negosyante ni Manolo? Day di tatang na ti talaga anasaet nga agnegosyo. Kun, nasingpot pa'y kunayo Ayun gayam, inte din ni Manolo di sweldo yun, nana. Ay, saan pa'y nga road? Na, anya pa'y lang arod nga itar aramiden nyo dita, no saan da kayo mo't asweldoan. Ay, agbilbil lang akong balasang ko. No saan dak pa lang asweldoan, aging gat madanon ti bilang ko asa nga pulaw. Pumanaw akon. Apay apa abutin nyo pa ilaang iti sa nga pulong. Puston di talo abilang.
Nagadunday ta sa nga pulaw. Parparigatin nyo lat bagbagiyaw. Ay, kasanungay ama kasaritak da ito'y amanulaw. Kat nakaturog manan nga po iti bartat na. Nakangangapay. Ay, kat inton makariing, pumanaw manan na dagaws. Inton sumangpet, nabarbartat manan. Ay, kasanungay ama singir ko ti sweldaw. Una yan. At ta, agriingan. Ay, kasaritak. Manulaw. Ay, Sir Manulaw. Sir. Yala anak man iti danom, ginalamis Ay, kwa. Ay, ada kumapay ibagakan ka. Yala anak pa iti danom. Darasam, Ay, sige, mabitlaan. kadwan ti yelo na. Takayat ko dyan nalamis. Aywan, sir. Adtuyan, sir, jay danom, anakalamlamies. Sir, kwa, sir. Maturog ak manan. Saan ka kumapay ang maturog? Sir, ada kumapay ibagakan ka. Ha? Naibusan na talaga ti pasensyak. Ay, jak kaya tanti kastoy ang mapaspasamak. Pumanawak ka talagan. Ang sakbay a pumanawak. Ay mangkita kiti mabalin ko nga alaan. Taison ati pan nakaswildok. Ay, di na kumamot alalyaan asar. Yung gaputa masapol nga ramidak ti kastoy. Ay na, Sir Manolo, ipakadak mga alaak kadagiti gamit dito'y balayo. Ison ti pan nakaswildok tadinakmot sinuswilduan. Ay di ka kumagpakpakita iti uray tagtagainap kulaang. Gapaw tamabutangan. Partakam mo't ati agmaneho. Apa nagbuntog ka? Saan ka nga agpreno-preno? Aguray ka mo ta, boss. Tani, traffic. Awan ti traffic kanyak. Bayadagdag itamang tiliw kanyak. Pabanerberem tilugan. Darasam! Ay, uwin, boss. Ni, kakurat ako nagiti daduma driver, boss. Busina ta na busina. Basta ag-drive ka. Darasam! Adula amin day ta traffic. Ni, Nana Linda, adda kayo mat dito'y talipapa. Anya ngay day ta ilaklako yo. Ay, tinapa. Ay, gumatang kan balasang ka. Pimanaw kayon ijay balay da among yo. Ay, katuan ay, pimanaw ako. Ay, katgaputa saan nga itad ni Manolo ti sweldaw. Ay, nangala akon ay iti kayat kong alaan ijay balay da. Ison ti pinagpuunak iti panaglaklakok iti tinapa. Ay, naglaing kayon, Nana. Uwin dayjayan ati pan nakaswildok. Ay, makaamumatan ni Manolo iti biyag na. Ay, wala. Kun, lugin samot ng negosyo na. Ay, wan. Kasta latibiyag balasang ko. No nasa dot, ay awan tinasaya at apagbanagan na. Puro ngamin happy ti kayat na nga aramidan. Sadot at talaga. Iso nga anya nga iti pagbanagan tibiyag na. Ay Nana Linda, tay kunada nga rudan, uray kasanot kinaado ti kwarta, no nasadot ka, agrigat ka. Ay, wan balasang ko. Agpaysuday ka. Kat amom no asino ti asit ganti swerte. Ah? Siyempre, dagiti nagagat Katuan mat ngamin, Nana. Kat ni Manulaw, gaputa na sadot, kan puro happy ti kayat na. Ay, sigurado nga aday wan ti swerte, lisyan ti swerte.
Kat ni Manolo, gaputan na sa dot, ay, awanan, mabangkrapan na talaga, tinegosyo da. Ni, apay ngay. Duwata lang na nabati dito lamisaan. Ayon ngay dagiti kakadduwatang agin inom. Imanaw da na. Manungay ti bayadak. At pagbayad mo. Bayadak amin nga ininom tayo. Kita manod da pa'y kwarta dito wallet mo. Napuno iti kwarta da ito'y wallet ko. Ora ipakita kan ka. Naguray ka ha. Awanan ti kwartang boss. Agdal na ka man. Ni, apay ngay. Awan mo't ngagpaisong ti kwarta kon. Ada natin nag, boss. Kita manuan niya dyan natin nag. 5 pisos mo, itinatinag dito wallet mo. Ay, isulahangan ti linaon na ito wallet mo, boss. Anya? Ay, saan na mabaling da ito eh? Saan nabot no? Ay, saan na ka mamati? Saan ka mamatay, oh? Dito yun 5 piso, dyan natinag. Ay, aduti kwarta ka dyan ko. Dapay negosyo ka. At dapay aya, kitno nalugit inegosyo yung, boss. Partakam ti agdrive kunakan ka. Boss, Ne. Apay nga si Mardang matantay tulugan. Anya tinapasamak. ay, naibusan ni ti gasolina, boss. Anya? Naibus aminan? Hoy! Anyan tinapasamak iti biyag ko. Kastala ti biyag, boss. Tay kunada nga ruday, uray ka saan mo kinaado ti kwarta. No nasadot ka, agrigat ka. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Uray kasanot kinaado ti kwarta. No nasadot ka, agrigat ka. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMBBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ngestasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.